Mayang ayaldo kaya kayo mga sipag kong estudyante. Yato, Teacher Rachel, kaya kayong kalaturo king kindergarten. Ngayon aldo ngayon, panigaralan tayo king kaduang quarter, module 1, week 1, tungkol king kaya katamong pamilya. Pero ba ito, pagkiramdaman niya pa, habang babasan ke, gewa kong poesya. Handa na kayo ba? Tara, umpisan tane! Ingka kong pamilya. Ingke kaming pamilya, parati ang masaya. Uling kaluguran da kami, di tatang at ima. Mikakalugod kami din, di ating at koya. Yako ing bunso, nakarela bibiya sigla. King obra bale, saup-saup kami parati. Kaya din gagawan, mabilis lang mayayari. Ing pagal ning katawan, alini alintana. Uling abe-abe kami, king sakit man o ginhawa. Importante yang tune, ingke katang pamilya. Akakaya betala, king lungkot at saya. Kaya parati talang asikaswan at luguran. Ingke katamong pamilya, tune yang pakamalan. Aburihe ba yung binasa kong puwesya? May kiramdam kayo bang masalese? Ngeni, sagutan tala ding mapila na kutang. Tungkol ya kanino ing puwesya. Nuing sagot yu, king pamilya, usto ka ken. Nino-nino ing miyembro na ning pamilya ame banggit. Nunging sagot mo, itatang, ima, ating, koya at bunso, usto na ka na naman. King nanong bagela sa upsao ding pamilya. Nunging kaya kang sagot, king obra bale, usto na ka na naman. Nano kanu ing dapat tanggawan king kaya katamong pamilya. Nung ing sagot yu, luguran at pakamalan, usto na kayo na naman. Maulaga ing papil agagampanan na ning metong a miyembro ning kaya katamong pamilya. Ila ing sasawt kaya katamo kapag ating tamong buri o pamangailangan. Kilalanan talang eni, tunggal-tunggal, ing miyembro ning kaya katamong pamilya. Ding miyembro ning pamilya. Tatang, iya ing haligi na ning pamilya. Iya ing magobra para atin tamong panggastos ka rin kaya katamong pamangailangan. Ima, iya ing sulu na ning pamilya. Kasaup ng tatang king pamagobra. Iya rin ing lilingap at kayantabe daringanak king bale. Koya, iya ing sasaup kang tatang karing obrang panlalaki agagawan king bale. Kalupa na ning pamanyaklu, pamaglinis sa ken at pamananam. Ating, iya naman ing sasaup kang ima karing obra bale. Kalupa na ning pamanos pinggan, pamamipi at pamaningat king wali. Bunso o wali, iya naman ing mamiya saya king kaya katamong pamilya. Miyaya liwang klase ning pamilya. Malating pamilya, bubuoanan ning tatang, ima, at metong o aduang anak.
baragol a pamilya. Buuan na ning tatang, ima, anak at aliwang miyembro na ning pamilya. Kalupad dari apo, dara, bapa at pinsan. Tandanan, ing pamilya buuan ning tatang, ima, ating, koya at bunso. Kaya bela naman di apo, dara, baba at pinsan. Ating miyayaliwang klase ning pamilya. Ating dakal, ating din naman ditak ang miyembro ning kekatang pamilya. Ating ding pamilyang makwalta, ating din namang pamilyang kalulu. Pero mas kinalo pang klase ing pamilya na ating ka, ing maulaga, mikakalugod kayong miyembro na niti. Pagyamanan. Ngeni, kumakayong lapis at papel, oras na para sagutan tala ding makatuking aktibidad. Malyari ang ipos ing video kabang sasagutan ngeni. Mumunang aktibidad. Gamit ing gulis, itulid laring litrato karing ustong lagyo daring miyembro ning pamilya. Ikwa mo labaring sagot, magaling, dinanda kang metung a star. Pangaduang aktibidad, bilangan ning bawat miyembro na ning pamilya at isulat king gulis ing ustong bilang. Nung ustula ring sagot mo, magaling, dinanda kang metong a star. Pangatlong aktibidad, bilugan ning litratong papakitlugod king miyembro ning pamilya at X naman kung ali. Ikwa mo labaring sagot, magaling, at tina ka na namang metong a star. Pamangawa, panuto, gawa kang imahe na ning bawat miyembro na ning kekang pamilya gamit ing luwad. Ebalwasyon, ninong miyembro ning pamilya ing tutukuyan da king telatag. Isulat ing letra ning gustong sagot king gulis bayo ing bilang. Iya ing sulo ning pamilya. Iya ing haligi ning pamilya. Iya ing magpasaya king pamilya. Iya ing kasaup ng imaking obra bale. Iya ing kasaup ng tatang karing obrang panlalaki. Gawan bale, panuto, idikiting litrato na ning miyembro na ning kayong pamilya king malinis a maputing papel. Mayari na naman ing kakatamong lesyon king aldo ngay ni.
Sana, dakal kayo abalo, kingke kayong pamanalbe at pamakiramdam. Muli, ini Teacher Rachel, asasabing, inke kayong kabalwan, inke kayong gintong kayamanan. Dakala salamat kaya kayungan. Hanggang tutukita ang lesyon. Paalam!